Zdravo svima, zovem se Žudevska Irina. Ja sam kozmetolog i danas ću vam pokazati odličnu proceduru RF lifting. Pre procedure preporučujem da obavezno skinete sve metalne predmete. Ako imate sočiva, obavezno ih uklonite. Pripremite se. Počinjemo sa klasičnim čišćenjem. Ubrzat ćemo čišćenje da ne bismo zadržavali video. Kao i obično, kvasimo lice vodom, čistom vodom. Ovu proceduru možete raditi i kod kuće. Nema nikakvih tajni. Danas radimo sa Live Beautyjem. Devojka koja je danas na tretmanu ima normalnu kožu. Zato za čišćenje koristimo mleko. Nanosimo ga na lice, dolazi do emulzije, kako bi svi ostaci i sva nečistoća nestali. Model ima 30+ godina, ali vidite da ona sebe neguje redovno. Mlada je i lepa. Radimo tretmane RF liftinga jednom u pola godine. To je dovoljno. Više ne treba. Čak i ako devojke imaju neke lokalne probleme, to jest to može biti čelo gde se javljaju prvi znaci staranja, u takvim situacijama mi čak radimo jednom godišnje RF lifting. Preostali period radimo mišićnu stimulaciju, koristimo program za limfnu drenažu i još neke metode i tehnike. Jako dobro radi krvotok, vidite na licu. Lice je odmah pocrvenelo, čak i posle masaže koju smo sada uradili. Uradili smo čišćenje, sada sledi toniziranje. Da bi RF lifting bio potpun i da bi se ispravno sprovela procedura, obavezno je potreban aparatni gel koji će uticati na prodiranje različitih frekvencija talasa. Bez aparatnog gela procedura RF liftinga se ne radi. To je važno. Važno je da razumete jer se radi o vrhunskoj proceduri za koju je potreban gel. Zato se pobrinite da prethodno kupite gel kod specijalista, profesionalaca ili naručite na određenom prodajnom mestu. To također nije problem. Uradili smo čišćenje i tonik. Vidite, sve je brzo, lako i jednostavno. Kod kuće možete uraditi čišćenje i tonik ispred ogledala u stojećem položaju, a kada već budete radili samu proceduru, bolje je da se nalazite u polusedećem, to jest poluležećem položaju. Nanosimo gel širokom četkicom da bi bilo lakše. Ja mislim da ako ste kupili pribor, morate imati neke instrumente kod kuće. Također i svi naši partneri koji su postali pravi kozmetolozi moraju imati kozmetološke instrumente. Da biste radili profesionalno ili profesionalno učili, kupite specijalne četkice, gelove. To sve već morate stalno imati u posedu, pri ruci svakoga dana. Naneli smo aparatni gel. U slučaju da tokom procedure gel upije koža ili se osuši, vi ga dodatno nanesite. Nije potrebno da se koža steže, nije potrebno da je jako pritiskate, kako se ne bi napravili nabori i bore na licu. Obavezno je potrebno dodavati gel da bi aparat mogao dobro da klizi. Uključili smo pribor, već smo naučili kako se to radi.
Uđite u aplikaciju i birate odeljak RF Lifting. Kada ste kliknuli na RF, na priboru će biti ovakvo crveno treperujuće svetlo. Izaberite režim. Prvo izaberite jačinu 1. Probat ćemo jedinicu kako bismo vidjeli koliko će biti komforno klijentkinji. I vi sami također regulišite jačinu u zavisnosti šta vam odgovara. Ako vam odgovara 1, ostavite ovu jačinu. Ali ako osjetite da biste mogli da povećate jačinu, uradite to. Počinjemo sa radom. U skladu sa tim kako se osjećate, dodajte drugu jačinu. Recite mi, molim vas, šta osjećate. Sve je u redu. Proceduru sprovodite pomoću ovako slabog pritiska i kružnih pokreta. Tako radite u predelu dekoltea. Da možda povećamo jačinu. Povećat ćemo. Evo radimo na jačini 2. Nema nikakve nelagodnosti i klijentkinja se veoma dobro osjeća. Ne radimo u oblasti štitne žlezde. Ovdje se vidite gel osušio, dodat ćemo ga. Ne radimo u zoni štitne žlezde. Brzo prelazimo preko vrata i radimo evo na ovom mestu. Ovdje se vratni mišići jačaju na mestu podbratka. Mi aktiviramo ove mišiće. Radimo simetrično, s desna na levo. Zatim prelazimo na zonu lica. Uopšte u potpunosti procedura RF liftinga traje 15, maksimalno 20 minuta. Više nije potrebno. Ako masažu možete raditi onoliko vremena koliko vam odgovara, RF lifting radite 10, 15 do 20 minuta. Ako želite da pojačate jačinu, izvolite, pojačajte, probajte. Pojačajte ako će vam to biti komforno, u stvari to je čak i jako dobro. Ako vam ne bude odgovaralo, naravno to možete regulisati, odnosno promijeniti jačinu. Radite sa licem u miru, zatvorite oči. Obavezno štitimo oči. Zato što treperujuće svetlo može delovati na mrežnjaču oka. Ovdje ispod kapaka radimo u obrnutom smjeru. Radimo očne kapke. RF lifting je veoma delotvoran za kapke. Za one kojima su se pojavile prve bore. Možemo reći da su kapci sami po sebi jedan od najproblematičnijih mjesta na ljudskom licu. Evo ovako, prilazimo blizini kraja trepavice i radimo sa mišićima orbitalne i paraorbitalne oblasti na ovaj način. Sada nanosimo gel na gornje kapke i radimo sa gornjim kapcima. Sa gornjim kapcima možete raditi pomoću kružnih pokreta. Evo ovako. Nosna krila također možete prijeći. Evo ovako, obavezno. I prelazimo na čelo. Vidite, gel se suši. Dodajemo ga, štedimo kožu. Ne rastežemo je. Evo ovako radimo sa čelom. Pogledajte,
Promenila sam položaj držanja pribora. Ovakav način mi odgovara. Ja ga držim sa 3 prsta. Probajte kako vam odgovara. To je vaš pribor, koristit ćete ga svakodnevno. Zato ga držite jednom rukom, drugom rukom, prstima. Kako vam odgovara, tako i radite. Ovdje također na krajevima možete dodati kružne pokrete. Kružne pokrete ili ravne. To je već individualno kako ćete raditi. Ako vam je bolno, potrebni su mali kružni pokreti. Ako vas ne boli, možete i ovako i zaustavljamo se. Sproveli smo proceduru RF liftinga i vidimo da je lice malo pocrvenelo. To je normalno ako je lice posle procedure RF liftinga pocrvenelo. Ne treba da se bojite. Za to uvek treba da imate pripremljenu umirujuću masku. Evo ja u kašičici već imam pripremljenu masku. Sada ću našem modelu, klijentkinji, naneti masku i ostavljam je 15 minuta. Još jednom ponavljam, sve maske i kozmetička sredstva vi možete birati na svojoj web wellness klinici, da ne biste imali alergije ili bespotrebne otoke. Sve radimo postupno, mirno, ne žureći. Nigde ne žurimo. Svi veliki rezultati proizilaze iz najmanjih pojedinosti, koje uvek treba primenjivati u svom radu. Zato molim vas, sve pripremite i masku također. Hvala. Sada će naša klijentkinja ležati sa maskom. Pogledat ćemo kako će joj biti lice, kako se umirilo posle maske i pogledat ćemo krajnji rezultat. Nanosimo masku i na dekolte. Na dekolte i vrat u tankom sloju. Nije potrebno više. Nanosimo tanak sloj sa ljubavlju. Evo gotovo. Prošlo je 15 minuta kako smo naneli masku. Uspešno smo je skinuli. Pogledajte kako se lice umirilo. Belo je i nema nikakvog crvenila. Mogu vam reći iz iskustva da crvenilo može trajati do uveče. Već sutra ujutru će se lice umiriti. To sve zavisi od toga koliko blizu se nalaze vaši krvni sudovi i koliko je koža osjetljiva. Sada smo naneli i tonik. Obavezno nanosimo serum posle tonizacije kože. Ja nanosim svoj serum sa peptidima. To je veoma aktivan serum. Nanosimo na cijelu površinu. Ovakvim masažnim pokretima tapkate serum po licu direktno u kožu. Tapkajte. Uopšte RF lifting se radi u okviru tretmana. Ne treba ga pokazivati kao proceduru na prezentaciji, zato što ćete efekat RF liftinga vidjeti za 2 mjeseca, ne pre. To je dugačak proces regeneracije. Ispričat ćemo kako se teoretski sprovodi na vašoj koži. Koža je već upila serum i dalje nanosimo kremu. Kremu također nanosimo vrhovima prstiju. I ovako je pažljivo tapkanjem nanosimo na lice.
Nije potrebno, kao što mnogi rade, jako pritiskati. Sve je lako i jednostavno. Koža je upila kremu. Ako imate višak, salvetom ga možete pokupiti. Koža je sada veoma aktivna, upila je mnogo seruma i kreme. Kada radim sa klijentkinjama u godinama, nanosim 2 sloja seruma. Nanosim onoliko seruma koliko upija koža. Ako sam nanela i opet osjećam da je koža suvkasta, još jedan sloj nanosim. Zašto to radimo? Zato što nam je posle procedure potreban gradivni materijal unutar kože. I što više materijala uđe u kožu, to će biti bolji efekat. Koža je upila kremu. To je praktično sve. Naša procedura je završena. Hvala.